Do sada smo predložili zaista mnogo igara za slabije računare, pa smo za ovaj klip morali kopati po kontejneru kao pravi prosjaci, ne bili našli još par igara i tako obradovali neke od pratioca. Ovaj serijal jednostavno nije mogao proći, a da u njemu ne budu legendarne komšije. U ovoj igri ćete bukvalno svi uživati, jer je zahtjevnost ove igre smiješna. Već ste svi upoznati sa pričom ove igre, veoma zabavna igra gdje možete iskazati svoju kreativnost. Ni sami ne znamo kako nam je ovaj serijal kao i prvi deo istog promakao, ali nikad nije kasno. Zbog toga vam danas predlažemo jednu odličnu pucačinu koju će pokrenuti svako. Pored napucavanja moćete zapovedati svome timu, što zna biti jako zanimljivo. Kada smo krenuli sa pucačinama, zašto tu stati? Sljedeća preporuka je Terrorist Takedown 3, koji svojim gameplayom kao i grafikom dosta liči na Code of Honor 3, kojeg smo preporučili u jednom od prošlih klipova. Dajemo vam obećanje da vas ova igra neće razočarati. Need for Speed je poznat kao serijal dobre vožnje i zabave, a ovaj naslov to i opravdava. Veoma napete i zanimljive trke koje će vas prosto oduševiti, a opet mala zahtjevnost što omogućuje i korisnicima malo slabijih računara da uživaju u ovoj predivnoj igri. Bilo bi stvarno glupo da niste čuli za ovaj serijal, koji je oduševio i zabavio mnoge. Postoji zaista mnogo delova ove franšize, a mi biramo In in Blood. Ne moramo više ništa reći, ovi snimci će to uraditi umjesto nas. Nadamo se da smo vas obradovali ovim klipom, pošto je ovaj serijal veoma cijenjen na našem kanalu, ovo možda bude i zadnji nastavak ovog serijala. Sve zavisi od vas i od vaše podrške. Do sljedećeg viđenja, uživajte!